Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita Maikalato, Mugenjagan Kukiera, Kawana Munya Kulikano. Kiraito aende retire! Aende! Kithurano 2017. Siasa imokwe mwe omena ndene. Niwega sana mutegeri wa Wero TV nonto bakwithro watanite na hatuka iteneka niwega sana nonto bakwithro ndene ya Wero TV mubango ni kithurano 2017 na otawithire ko kinyatha ithatu na nusu kwithra kurika gita ka kithurano 2017 haratuti manani nonto bakwariria ciaca cia Meru Tharaka-Nithi Embu na kinya ndiguro yothe ya Kenya tukiweta urakuonthe ka iteneka kwithro tokari na kiumiki ni kurari na mpumi cia uthunduria na harakuronekanite ati kukethrwa kuri na kana na harakuoneka ati Governor Munya no atongoretie kiri opinion polls ribwithitwe ni Infotrack na atongoretie na 41%. Kuri rogono rubwithitwe ni Eston Gitonga katurone ni rotwite na mbere na rware rwetu tukwena rwa. Kiumia negeke kampuni ya uthuthuria Infotrack ni arekeria mpumi cia uthuthuria bwao bwa siasa cia kaunti ya Meru. Kuringa ripoti yao, kura ikaringwa Narua kaunti ya Meru, Gavana Peter Munya achinda kura cia gavana. Gicunjĩ 41 ibaugia baringe Peter Munya kura na gicunjĩ kia 29 kuonania baringe Seneta Kiraito kura. Aroeri bau bange baria ni Daktari Kiremi Mwiria, Kinoti Gatobu na Mwenda Mbijiwe amwe na baria bategitete igamba bagana na gicunjĩ kia 29. Na kire gite kia useneta uthuthuria bou wonanagia Mithika Linturi niwe wona kura cia useneta na gicunjĩ 35. Na kire gite kia murungamiri wa Ekuru Florence Kajuju niwe wari na athingati baingi gicunjĩ kia 35, athingati kawira Mwangaza na gicunjĩ kia 34. Na kire itebiu bithatu kia ungavana useneta murungamiri wa Ekuru kura ikaringwa Narua ikuga entertainment itiona mtu wa kubarungamira itene biu na kire biama kiama kia Jubilee nekio kina athingati baingira ne gicunjĩ kia 55 nyuma ya NASA kwithirwa ena gicunjĩ 11 kirigana. Kiama kia Gavana Munya kiria akuga nekio kiama kia Meru kena uthingati bwa gicunjĩ kia 8 kirigana. Ende na ndiunga iji cionthe cia kiama kia NASA ntereiji mbere ya kithurano kinene no bone athingati nkoroki na kiria bunge anto gicunjĩ 48 ibaugite batechokia abunge bao baria be itene biu. Nabo ibo baterie kuthithia abunge kugia na wasiwasi bwa kurwira itebiao miaka ingi 5. Ende kioria ire ngugi iria asiasa mwanya bathithetie ikaomba kubatethia guchinda ite mwanya. Mukururo wetwa Kiraito akauria na andu echuma na ndire iterwe yamenya kuma murio muringira kura bwa muringira kura cia TV na radio ndu butamuona no ndinda ina experience thirikari eni kumenya mobici yonthe unda atuma nguge Nairobi weta guchwa mbeca iri keria Meru kwa nda atumire nguge kuringa Muru na Munya eya gutarire Mburu. Gavana Peter Munya akiaria nyuma mpumi iji augete ichiama na enamane oritingoge bwawe ne ubo mwete othingati bou na Seneta Kiraito akauga ate mpumi iu ichiakurirwa no kumbike mpumi iu ichiakurirwa chokeria Meru nkatho nuntu bwa kuendelea kumpa support iu ampete na oni kwendo vera nkendeleo baritira ngui na inya kwa yonde na mathwane ya kwa yonde orantuiro baritira na kumpa support iu ampai kuona ni bawire tuinguira turitite na no kuthugania mpumi cia uthuthuria bou no botuike mantaiki 8 mweri jwa 8. Eston Gitonga, kithurano 2017. Nibega sana Eston na nonto bwaro rono ni ati Governor Peter Munya no atongoretie na wingi bo thingatika na kwithirwa ina thingati bo ingina ina 41% na we Kiraito Murungi ina 29%, Kilemi ina 6% na
Kinoti Gatobura tuinweka iteneka ena 3.4%. Kwa choge ni mutegeri wa Wero TV orengi kiri mubango jwa kithurano 2017 na ni bako antukwe na arua kuma rotere runde na bwana Nturibi, karibu sana bwana. Thank you Martin. Yes. Nturibi ni MCA wa Akidhi Ward. Akidhi Ward. Na ndina muriri wa giti kia MCA kinyaenda kia Jubilee eto DMK Kiogora. Karibu sana bwana Kiogora. Na ndina mtaalamu wetu wa mambo ya siasa eto bwana Kadhuri Maringera. Na kwa ita kambere bururu tuina mheshimiwa Kinoti Gatobu. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Nimewa sana tupoko kanya kweja. Kinoti Gatobu na kurira giti kia ungavana ndene ya kaunti ya Meru na uthundhuri bro ni ati mheshimiwa ori na 3.4% ya Thingati Bantu. Na kaitene kadhiru okumire itene kia MP Kinyanto batiri girete kedro watonya kirete kia MP ulipita katikati yao. Now nito kuria itene kia ure assured ati anto maybe no bakuringire kura ringi we na witi kia ati no anto bakuringire te kia MP. Why? Wega sana bomberi gochokera murungu nkatho ni untu bwa kuthatu na kanya kangi gurukira TV yetu twendete Wero TV korania na Meru na guchokirinya Meru nkatho nyingi muno ni untu bwa ndo bobu nene mweri juju mwende thandi campaign ya governor na rondo manture mawa ni guchokiria toriba mawa ya nkatho nyingi sana school ya St Paul's Primary na Kristo bonde ba mawa na tukari kanisene bibaga no ntando bone na nturacho ndo kitendene buri ndendene Meru iri onde ndenda kuga unitekandikana na tuthuria bu ni untu mwaka muthiru kampuni ya Infotrack ni athithitio thuthuria ba bunge bonde ndene Kenya na yauga ndio mo bara batongeretie ndina 77% ndene consensus yakwa na ndathikirinya ntu ground ni ndegwa ukubena wendo bunene muno na ko kinyabubu nyakwethate kabaratwira ora batumete kithimi kiao ntumba kubakarare muno ni untu ryabo gite na 77% ibari na uma ntu buri ibe na wendo bunene muno lakini kirampenda kuga ke 3.4% uba kwandi nayo bathimite tariki mugwanja cha mweri jwa 3. Actually ari tariki 29 na tariki 31 atatika tariki 29 na 31 mweri jwa 3 ewi ingwitikia kulingana ripoti ya bara batwete batu atongeria baturi tariki mugwanja na tariki 9 cha mweri jwa 3 na unda tangaziri nkona giteke wa governor tariki 4 mweri jwa 3 kwa tukuida na 3.4% inkona ni takariri nene yuko ni on average 1% per day ontiko ngionga percentage imwe kwa ntiuga ntibaita makosa nundu tenda roba gitango geu lakini ukaya kwithira na uma tugetwe na uma kwitha na 3.4% ndene campaign ya tuko ithatu na barea bakugwetanirwa bena percentage nene batwire campaign ine tauwe mbere yakwa na 6% atwire campaign na miaka 5 no number 2 aringi ubumbyo ko number 2 na atwire campaign ine miaka 5 uwe number 1 atwire campaign miaka 5 ko ntuma bita makosa na nyaika kwethira ima oninganiri nkigeto kiuria giaku ni kinti gucoka kwa mujumbe wa bodi mbinga choka ucho kiure kiubada ikyo wamburi kiega mbere listo kueleza bomo na ucho kire kiubada amutegeri wa Wero TV kana no warande batu kirukira 40321 namba yetu ya SMS inya kibugo ithato iziremwe na antuko na rote ruguri kithira no witekane na mpumi isia Infotrack mpumi ri kuona ni ati Peter Munya governor Peter Munya no tongeretie athi ati ni kiraitu murongi ura wina 29% na kuma nena thuthuria bu okitekia ugavana nakyo mimi nigitekia useneta bwana Mithika Linturi no ringi kwithira watongeretie kure kia kuringwa na Arua na arena 35% na gitekia women rep ne madam Kajuju kana mheshimiwa Kajuju no kwithira watongeretie ena 35% kuni kuona ni ati imenti etengiona giteki nyana okimwe kure kia kuringwa thai by the no wetekane na uthunduri bu okay muthikire Wero TV kiranka uga at this point ni udura bura bodithitwe na point ra bodithitwe kana egita rere dithitwe kwebo baraitha campaign na kwebo batare ba kwambiria campaign so o gategera bwega
anto ba mono bare kamoni jara ba guita jari umania na bara itene ondo kwena muntu ora nale mashinani atije muntu nge ngavana ije munya so oyo muri no gatara kwato munya no mbije that it could be no como kada okariu nande a campaign ya mberia iuchora reto ka base nande ka ndato no muntu akedra kwa informed akedra ije siasa to kwa mberia campaign kwa mberia nande no mongamenya no gatara no at this point bado antu batera amua I kwa mberia otara so kutika bara bengi bade ni kwezo mukona medika imbere u ondo medika lira ngia ale na tule ule akudidi campaign cia na ule akudirunga ai campaign ya Jubilee so ukateka na ale ona tiu nyinge ndo bakudirunga kwa dirunke tena akira antu nambi so campaign aspect ne komata mono kire opinion polls okay bwana DMK karibu sana. Thank you very much. Uliona hata mambo ya mpumeji bwana Kiraitu Murongi senator na 29% na ariwa mpumeji kuriro. You pays the piper cost that you numo chonko uganti jora mpomba kuka Kemeru musemo jum Infotrack 2013 Raila noe wale wachinda agiteke president mwene yo aina nyamwera netharo na track record ya kuga ya kuleta research ile mpumire opposite na ngavana munya kuria atarukire uga akiariria research iwa akauga na umetekia kuria atarukire uga nenge nejete na atongeretie site which means na te omba umenya research eti umete na ndi tewirigiro kauma ndo akubanga jana ja kuriro nyakadizi research maybe barero iriuma after every 2 months imando ja kuriro ja thigwa number 2 siasa itiambiretie siasa iriambiria tariki 8 mweri wa 8 ndira bia mabionde na candidate bonde baketha wono minito iyo Kiraitu Murongi akethoreta material cia ngari cio campaign ngavana munya tu romba kira gitege for 4 years ire ithiri kwa nyamweria ya kuria Infotrack yo totere research umana no kugwa kiugenge nejete atongeretie zaidi kwa witu go expect engija no nere ngatheti cia ithagwa na Meru town ne anto bagona boni opusi no ndo kule teringwa ngatheti-ine kule aringwe mweshimia tirikia DMK mweshimia Gatobu ne nyawo woka aringa kura baragucho abagwitie maoni mheshimiwa okay kire udhudhuria bo Mithika Linturi no atongoretie na senator na Mithika Linturi ari campaign ya Kiraitu Murongi okay ya kwithirwa mpumika ciarirwe these other gentlemen bwana Mugambi Manyara ategithirwa ari antu amwe okay mbere inchokerenga inkatho na join my colleagues nyochokerenga inkatho no tubo akanya katwira turamwe kire kipindi ke kithirano 2017 oni bombere brambara kuwa ibwaga sana kire mheshimiwa Gatobu nonto aria wawe kipindi kia ntuko inkai na kona research u ne dithitwe kwetha na kintu 3.4 na ni katika ntuko ithatu actually ibo muntu murume na nchamba na mutongoria au na bombere uni inkunga mukono nonto ikia kwithira keri ni munya bombere patilela na Mithika so ikithire empire Mithika atikilindi kirikitika senator o kilindi ni Manyara urai kampuni yao urai kampuni ya munya na birango wenda kuongira mukono ugia kwilela wevwire thiriterio atati ne women rep ngona kayo patianite 35 na 34.9 ukona ngapu yote na majinu kidogo sana na bonde stew ni ipatine mobete hata ni patine mobali so ni burambo mbigekwa kando na Infotrack kwa ina nyanga site county focus ile ya mchoro county review county review yongwa ni county review ni adidate still research na research still unaona na munya no date so 38 senator Kiraitu na 34% kwenenge reality ididetwe ni polymetric company mheshimiwa Kiraitu ala ya 48 mheshimiwa munya ya 41 kile mwili ya 7% na Kinoti Gatobu ala na 4% onini wengo etekia uko muntu ethura gwetekia kira muntu watongeretie so onere ko etekia ngetekia muntu kwa tongeretie okay out of experience nunto ye mara bonde ba to kwariaja ngwetekia siasa ya 2013 ni mwethiri tue opinion poll sana kinyeye na rwangirwa thirikari na kure ni chonde utinonda ficha mwankanda yake muthia utinondoneka ni antu bathatu akiboneka bonana yake randa ya thirikari na nyaki randa ya opinion polls
karinge campaign kwa meri na ke 2013 yonto kagenda atwende mwalimu guchie jana natonyine siasa nenda ke muthia antu abori bombi bambira tukono tutongerwe mujumbe na utino ndonekana lakini no kona toringa kura inda kuruke na kuri nyingi muno kwanza wale namba 2 kwa ali na unuswe kuri ndari nacio kukira ndomba Meru tuwekera mathwanyo jetu no ritu muno kiri opinion poll ni untu mwisho jwa ntuko bomba kumaka muno na bugekira mathwanyo jenu au kabisa o muntu ni yari nga siasa yewe na tauni invitekete guru kumana na kita kana na ringa siasa muno campaign ya 2013 indonere ututhuria bubu butika ero rito muno no butetherie gutega manto na kuraja urajetete lakini mwekero rito bwanu muno au na nya siasa bara no nturere munya no ntu tadaika munichi utima kuma MCA mwanka president kinya wethira urigetie kana wethira nayo kamaka onimbitikite muno na kwenderwa murungu na imbije murungu no akwendera nyawe na 0% kidino kije ukethiwa na 90% so kundi kumaanisha ati antu batibati maybe kwirigira opinion polls kana batibati usitikie ivuga guchitaka lakini wekera wigiro bwaku kiribu ugekera wigiro bwaku ugekera wigiro bwaku kireo ugekera wigiro bwaku kireo ni untu we factor nyingi muno kwi manta mengi muno jeja kiri kithurano na opinion poll toria kwenturi mwembe tanka gedri imirundi otoranda buri no konsozera ne Burundi ne Meru na kwenturi mwende tanka kweri yeje no buri na kwi no opinion poll atumbo kinya buga keja tauni nyo reviewria eta tauni ngi reviewria kwentura tanangi wetawa gatanga nare gembe north na nangi mwisho buri wetawa gashuru kwentura ngi kuraja wetawa ndunyuruma nare buri kwentura ngi tawa nare akiamuri kwenenya kwa opinion poll kinya nare na ntubarea na kuraja kunkugira tanare kiago na kiamuna konye ukwingi bado kwena ringi kura na mtore atikinya no but this is scientific mwalimu scientific meaning what scientific kumaanisha atiri rimoni thimu ciaringa wa randomly kana batiko banga nekethe njeru goba kuringa lakini ni bamenya wadi nena bakuyikia antu fulani no tukuringana na ezi ya baringirete I mean bayukete maoni ya antu ngiri mon bwana mana thatu kere wadi chonde pero ngwana na itano che county Meru so baya ne ba wadi fulani antu kiasi kianona okay ntemenyora bathimite ankwa na bwakwa na bwaka kumanya na mantanda akurukiria 2013 opinion poll chembera kanyaga kwa ntiumba guchio kabisa ndake muthia ora mpenda kwa manja mengi moja chachagia okay gwekento ndaiwa na inkwenda tu mheshimiwa Karekebisha akiaria ringi mbere mheshimiwa wa opinion poll ne dithirwe naona 77 na nakunga mukono bwa ati 3% ira at least ameoneta na 3 days untu ibubo tumanya muchogire nkatho actually lakini thayende na ukaraka still enda kwenda ku dismiss kidogo na candidate nende burango kwenda kuatiri kya mwisho birabika amwane kuringa kura kwa wananchi uringarete nkithikira muno kinyama rendio kiniringeta kwinya marendio ne ikaringitha ngobo kai antu ta 2030 so actually itariare onte chete ikiringithunya rendio ne no munyetherete akilindi na teka nkwa no mwanka no tunetherete akilindi mia siasa yo active campaign teka irauma na siasa ikarikirwa na getana mbere kuringwa lakini woni brango da kwa nina bokwa enkuunga mukono opinion poll mbetherete kwanza muno Infotrack and a lot of faith na bo da lot of faith in Infotrack no imbederete woni nke monitor braba da kiara random sampling yucho no to iba sample ili abugwega bakathia kidani ya group fulani bakathia scientific ni na baka map na results na baka map na results unibere bingure kire results ukankona buranya mathwani yakwa mbika kwesesa cha Meru ikarina wita round kurango ita ndaile la actually ntikona any biasness ke results okay support ogunya of course na actually the support omunya
given actually actually to support go da munya na tongorete no tukinya ka let me make my point lakini bombero to kona ruwa DMK yaure na bwana watu unga ira wekia uchinda hadi MK kwenda to ndo kile tumumu bwaku no ndo tega no tumumu bwa kwa munyo tongerete angwenda kuga atiri angwenda kuga opinion poll ile ewe ritine info track kuringana na ore kuonania kwi point wejira ugo itebionde kure karingwa thai kuringana na info track bieta saindi nyambene yes itebionde ugejo tuika ewe fact andoimenti beto abai bongwa ko blame non to tegera saudimenti to na candidate bare ba senator no mo governor bore ina maajabu ironge kite itebionde senator governor na women rep ko gwatuika ne gukari anto bare kuibanga kaba banga kwa ntera ugane gukari wo on the ground but gwetikia kene mweshima kerito muronge ambiria campaign yewe mweri tariki nya mweri 5 batikira idore ndita campaign no ato misemania dere twagite kuromba anto rutharo rungama kuma tariki nya kethe campaign ine na ndiwe ndetikania na opinion poll eu hypothetically ametikiria na kona I work from nyuma munya na chindete already kuringana na mweshima itirikia kuga kwa munya na kale asindete ou na ndino kire itwe one na ngugie goita a campaign door to door village to village na chinda tariki nya mwezi wa nana munya we na chindire kana maybe Jubilee bomba kwithwa okay kwithwa kai kurirwa maybe Jubilee no bethro ni bomba influence ite kenda beka munya ata comfort zone ethro anirite kabisa it is very ijadika na nya last time unaona mtu na blame ya Uhuru na Raila iwe na wende wo no rite wo ari wo rari na na bana afanye biashara kwa biashara ibo ya sana mate ni kwetekiria kere ina ndio tutumenya ari taka tukuga kere ya tukuga no hivi tukuga kwethro re matulele tukwa kere no kwethro re maybe babu atu Jubilee ni bobure itekenda munye ethro ari comfortable na ationa yaka wele kura batu kura to gochwa totechinda kura nkatheti-ine utanto baringa kura bobo nkatheti-ine kura icho to chwa ground ndo bawe na ground ino kura ikaringero egembe south imenti south na ndo bawe na na ndarambi gito muntu ugite na contact opinion DMK kirapo getekiria ne opinion poll ne affected so many people already nondo ja uri kwenda ka gwinya nda bole ana inatwetite pambere ai go turone munya no embere I comfort zone ale utakuwa baba para siete kiri basi ndege lakini baba nda kaicha kawaida hii bare matini bare Maria ingotekia issues itu cha proshana njira heshima na kwa language my brother tumiranti kuona sasa au na utumumu actually ntemu tumumu so ngeda with kenda ginya woni ntia modify na njira mbaya no ndira ko utumumu muntu ote kuona actually na riambe ko bila la ni kuona ndiye muntu kuona bwega so ndira ne wa mendo kuona no kuona ndia raia ndio misia na kwa ndira ikumenya kimiru kwa ndiko mbore kizi okay tuendelee no kuona tema kosa umechiaza nto tenyambo nete kimiru muno isiasa ite mwananchi ndigururia siasa ikuri muno ta America batumerinya mwaka jumwe kuringa siasa indito muno tetra naye ya Clinton na Trump ngi ari Obama na McCain na bukaringa siasa mwaka jumwe puinde ndiguronde bukerekere mathoganio jenu kiri mwananchi kiri siasa yumekithurano poita mathoganio jenu kiri siasa pwajerekia ki mwananchi ikyo thai Trump batuchina na no Democrat na no Republican pechindana na tatu kathithia afya yetu ethongome nkuruki health insurance mantajau na tatu kathithia America yetu ikarua nkuruki tutiga kuona ageni bara tutikwenda beja guturagira antu betu naja tenambo nete muno kisiasa cha Meru ikwithira itara campaign turerekeria mathuganio kiri atongere na siasa cia ruko na nyume siasa twachoko gicho kairi utiro siasa after kura cia thira twechoko kwerekeria itumi ndagweta bu irukuchaniro ko na gatagati kaza ndo muno support munyange no support kiraito kwa kinyanto nyagweta na mitumumu na gweta na matha ya thongi antu twerekeria tuchiuria siasa teganisa mweshimiwa tuchiuria onde kuthura ni untu uriuga ugatetheria murimi na ndu ngatetheria abiashara
tuwiri kwitha twi bita on issues na rinya ingitonya siasa ne cha governor anone rwale runde rwaringwa miaka 2 rochinania gitegiki utino mwananchi omero akugwetwa imuntu kuga ungi ukuru withi kuma ruterero mwerungi na nditu kuomona kuwara bakaga ite imenti na nyambene utiro rwale rwarirwa na tukawatenya meru tukirimirwo gwatene na ikyo nige siasa yakwa mbugite ndina mathuganio jarekene boga kabisa ndina pointi 10 ira mbugite ndirite buri na yankwa na kuthira miru. Okay, watera pointi uto kithirikiria kire SMS 40321 mutegeri wa Wero TV turekethera no kuwata mbaru kana no support kana gethera no kubwa ya kampuni ici cia makana gejore thwanicia kurirwa aranire batukirukira 40321 na Eric Ntoiti Mawarua, I'm a supporter of Honorable Gatobu. He can be very able, hardworking governor. The only problem with Honorable Gatobu is he never picks calls or reply text of his supporters. Kaile mwambie anipigie tupange siasa za Meru. Okina kawa mpumi ni chama kawira namire ari kuthama PNU atonya Jubilee omutuma ndi mawa asante. Wengine wakawa kindly okay. 40321 namba yetu SMS aranirira batu SMS ingodekanie ati ete namba iso mheshimiwa bwana Gatobu imenti kukia kwithwa kureiji kana ukia kwithwa kuribwe karingwa kuringana na Infotrack urabo ithiti onthuthuria bwao ni kuona ni ati roterero ro imenti utegete kyo bakona kirite bio pitatu itekia women rep no tukieta na Kajuju itekia senate kieta na mheshimiwa Mitheka na itekia governor kieta na Munya ntere ya Nyambene chio on kwento bombugite na ndendo chokera jama ingi sana antu baba ingi ndio tangazi nkwenda MP obori iba taratare mono bechure yina mutha kwa umira no mulite na bangaratana sana batura kuya kwe matatu ndene andiki mtabaki na labda watu abukiwa ya mwangaro bono ruthire na ndende kuwingo chwa gite kya governor tawangi bogitie no ntumite no mfandite no nkurungamira na onyo mtu ntumite iwe ndo bwakwa kwenda utumikira Meru na kwou ikyo nkuga ntutara masabuja inagitekya nagigeta Ameru na ntubabo omibari nyekura nabakenda ondero mbakite kya governor na nde ikyo ntenda kwaria rwa ina wimendre pakathurwa ina senita kathurwa ina MC akathurwa ikiamagi kubukathurwa nakyo Ameru bura ntubabo ome okya kuthibo itamu thakatani nturene atina kiama na bamwe MP na butangura mbitirite buri imbije bura ntwabo mubyo kuthura atongeria uninte kumakaina bangi bakathurwa uri Ameru bakenda ni anene ibathurwa bakenda ndiromba kindi nzomba yao kwa governor wa Meru kwa nteko ndotonya sabunerea Nyambene imenti bore tigania isaburi mtetonya na ntetonya no tesabu ngataratariu ndiromba kindi just a minute umete doterero Nyambene oni mumete doterero Nyambene so buntu bobo imaanisha ate kwithirwa ati tibio bitatu binene bia county bieta Nyambene oni bara mumbikia kwaria ya mutongoria bara mumbikia kwaria ya mutongoria menya county they want ndira yetwe county yetwe kikaruta muntu mo waraka umira arwamire county no ntugithira ni imuntu kuma ndo wondi ni akithi tuende for example ndire ringaniriro yerwe ndangavana omwe neterwe ndangavana au me imenti kana umetiania women rep warendekana omwe au me waraka uma irwethira kakura bura wananchi bakamwa bakia kwa mwa onaika uchunukira nonto actually that ndenda ginya ya babu antu wa press rimwe na nyababangi tutikona kiantu mianke sana nonto ginya ndari Nyambene ndi kansela ndari Nyambene ikwalitiania embe toke uchumi asilinda sikura mbewi Gatobu akuluka kanonge akuluka kirei Munya akuluka tikonwe tiania akonwa ainga vana wa Meru yati konwe na rieto tiania ura akuluka ati konwe yata kithei kawira akuluka kana Kajuju ati konwe na imenti onwe ni Meru iwatanire eringa kura edura muntu mutongori urakobwa so actually woni ya mutongoria nti advocate au metetiania au metimenti au meteko actually tukenda kura mbeu no ntoka kwilla mutiania ndo na imenti no batu totonyanire toranire we gwende tu for example creato let me give an example na Munya agure na South Imenti kana kamunya ikamuimenti kana ikamutiania
karaka chiari mu Southimenti na mutiania ibombe ndalinda sibona na mbiche yeu munyamo ekora we mu Southimenti indi kana kara chiereri ikamutiania kana ikamu Southimenti so niombe da ote mwana to ede my friend utemegwa mwana no ede utemegwa mwana no ede no tachiari mu ekoro nugugwa nende bondo ngwadre ibonto bedantu bona amiru kiki ntukimwase miru community bate kone asitiani asimenti asembe mpranyi mbumyanke wikadira manto ja tokwaria ja manto ja mweshimiwa aria na mweshimiwa ngete kiareria ja gwategera imanto ja uma indi manto ja kanisa te manto ja go exist nara kienine ogeta kienine antu ibetha bagitega kuringana na atongeria barabara na bo akui barabomba ukinyira barabomba gwikeria thina ciao na attitude ndio iri nyoka maratha yukaria na antu tauni na ara waigua attitude ndio iri mwenye ntenda kwariria aja ni attitude itebui kana ni attitude cia ogani antu ende irio na nigo exist na kubuja inya itebu ngwenya bikiasha nikito mikenya thaizi uru atomba kuthura cabinet ya kuma Central Kenya na tutuga Central Kenya iba na ntoba bomba ulitangugeu no monka kinya katiba yongo ediuga itebitegerere regional diversity actually inyo ategera constitution ya Kenya eduga into bikigawa kinya bukishia nomination ira si jacia biama butegerere regional gender ethnic diversity ya Kenya orekari kwa ujo imando jetekerio katiba chategero kinya ki diversity cia county anto batikaro kwa unande actually kura actually that appointment kura mata appointment sana ndendo mukoswa na urito sana na ruga ruri ya kanisa teke thuki nyaro ndakinda kanisa ene kanisa thuki nyani nonda ngajo magano ya kanisa magano ya ntu bubu ne ugambi ari ndawo na kanisa actually na kanisa ndawo ndawo ke ndawo ndio mimbara ya sio uni no wali waandikira hapana waandikira ale mheshimiwa waandikira mnyamura kwa kwenda manza wa kuaja teo kwa kwenda kwa ile kande teketio let's go kato continue my brother ango la kuadri mos kwa kwenda holistic approach ya mantu no domete holistic approach igutegera mantu na njira ya kiomurungu wendi na mantu jange jara ya existing society kwena holistic approach ile utegaira mantu ina spiritual way na ina real way kwena na spiritual way utegaira no ngokosowaga na ni exist kuga ni mantu wa kuga na ule tuje kuga utumba kuga spiritual na kimeke mantu wa kuga to kwa just a minute kankwenda tudikira na bwana DMK but then okay come to arite point yewe adireri una wakaria please okay DMK yuga mathoni jo nkuvuganya nazo ija ukanisa tyo na aria ome tugo wo mbuge mathoni ndathwani ija ukanisa na jo na aria ome nuntori nkuga no tugwatene miru na jukirie buri athukene sana na imba thuchi andi miaka 20 na nyende kwangu chwa gitikia buri kia MP buri tario mbere 2013 itario mbere 2013 nusu ya buri ya umete ruterwa centrimenti 3 quarters umete ruterwa northimenti na kwe location singi bado chieta Isiolo ile district headquarters yao inge chieta Laikipia na yari ntura inambadhu nyingi sana na kwembeo ya rumena ya andi nture ne fulani ntendenya kugweta nuntu chima ntutoragire na murungu atutethia twagwatane atwanture emwe kwa uri mtu akuga onkuga no tugwatane meru tute uchuri na meankere akagwa bunu thwanu bwa ni imathwanu ja kanisa imanto monete ya karikaburi nuntu ndi kwa MP wa buri mbere twetire atongeria bonde twakarande kanisa full gospel nuntu no yari na holy nene touga twi machibo jonde twi chairman ba ikundi turi atongeria ba youth tukurukia na mswanda jumwe twitete county commissioner twakurukia na meni tugo turenda kwitha twina buri mwe gwatanirite na twakurukia tuge twi district location chonde twachaniria cheta Isiolo na Laikipia twathia district mwe gutwa buri to ndagwande mutongerio boni nkithia project itithere na meanka ithara mieto gwikire kisima roire iramie kilomita 50 dari twekirete kilomita andrikiri Martin agetera menya uri mugambio mwebe mondo just a minute bwana Kiogora ndekuri atiri mheshimiwa so gutethirwa kwina thina kinya gukio twige itibi othe bikumenya mbene
inchokere kiure kiu nikyo kwa nchokeria kairi unimbugire ndi mtu guchwa giti kia governor ntikwenda utonyithia Meru gisiasa ni kugaiti na kuganya Meru mbugire unindi ndumba ndithomba kanya kakwandikwa ngugi ya governor otora wejiri interview Martin kenda wandikwa Wero TV wachiteterero gwampandikwa ngugi utateterere ore onge wari waiting room ugo wimpandika munene andike nyore onge no ogireu wachiteterere wenka ndachoka kikuganite bila bigeta nyambene bya byatigo imenti bya bigeta buri bya bigeta tigania east na mantangi ya maingi andambira kwathwa na Meru na kitumi ngokweja mifano bana Martin ankunyaira no kwisana kinya project chaburi tutitega antura fulani erira mitengo kwira iconnected wondi chionde nye chaburi kithindi uje twathithia tutegithinga tame ankera yathwa na buri ya watanithia Meru yonde kithindi uje twathia tanungiru gwitwa kathita rwiri Friday ndathindire buri ndathindire ruje no kathita rwiri na ruje etera buri ruje nya wa buri ruje rutiana kwenda muyembe na ndona kwaliria DMK minyogwe DMK ankoja na example mwiri oaria tu na rwaria rwa manganyoni onduga na point nduga atire ruje ratu kunywa buri ruire irunywa mitonto tigania na tutarwa kuimbitikitie turi atongeria tukebera siasa cha kwadukana no tugwatanya Meru no tugwatanya Meru. Thank you very much bwana Gathurima kukethwa kwina thina no kari kwithwa ati antomaimenti gutegitegebe na kyo kirite bibo bitatu binene nande around pindi bitatu bearing in mind in Kenya torina obviously kukethwa kwina puri ontario ataka tukiambiria January nara itogere kintu kimwe mwana siasa a survivor na kugana nto yani kesa kugania kana kugania akadra ije baba nkadi yojo bai to banja baba imbese kagura baba like that ndo anaja mheshimiwa katobwaja na ije bore nyakala kuthia manto maingi lakini bakamuringira bonde lakini mwaka ite muno maua kenda bara papa mumenya nande mwana siasa no mwanka adithiu so kenda gukara jaka Meru ko wadanwa no mwanka anto ba consider kana badoganirie subtribes exactly no mwanganto badoganirie unondo kinya America rira yambiririe kaba no bibakikisha kwena mtore Indian bali natives bali locals mwaka kwena mtore Indian weke utego yete ke politics kenda kilisha interest cha baba so it is a growth actually the makosa na kuga holistic ground to my holistic approach ngotike approach ya mheshimiwa Kinoti na mheshimiwa Tirikia ni approach ya America ile approach kwa kila mtu aliiko everybody can run nya state no produce president na vice president na utege problem but Kenya is different. Kenya is a little bit different na we are very young na nto ibetha baina attachment kinya ki atongeria bao kulingana na araba umite na it's a fact kwina movement kwina mutiana na kwina muyembe na ibo yantu kwa bongo bakikishe kinya lya uthura oweja na ngugi kana lero kuthuru atongeria betha ba represent wa kinya kirite bibionde bya Martin woni ko ndo madagwa mbere na mbwan ndirato kwaria itokwathikira asili to control no ndari urakiarakia hivyo ndari men silent tutembi tutimawitaniria bubwega wendenda kuinkwenda kokoswa tumatu kidogo tu mbere ndawa approach my brother wita ya kanisa church but kanisa but kuono ya Murungu so you utemia kumeneria uwa ariona na metho ya Murungu because Murungu no kona nyanko ona nkurukia mwanadamu hiyo na bwana bwado ni ukoswa bunge na bobura mbeda kwa tiri issue ya kuwa gitiki kauma kuona ko my friend itemia ku determine no ringi bwa kura no totira muntu senator nanga kida kwina agreement ekweri kanatri senator na umesaidie antu bakora bukiringa kura lwidi senator na umenjire imenti antu bakerekera muimenti umwe senator na umesaidie agreement yo actually de bosi asene nondo siasa tanagera numbers na bro kwamba commercial supporters ujo media supporters bagu gatobo ichumi me atobuna kwenda bombere na kwenda muntu nyakuma akithie kwa na kwenda muntu kumasaidie ibo ntongwa approach to bati kwa approach as leaders ba Meru to ka approach na lieto tianike na tutethia antu na tokiagwa tutakura
ukora my brother kuwa tukarimeni twitwana ukara witikia no ukura my brother is a graduate mu tuthomete na kinyi tuthomete amuso graduate babo nde barana tuthomete so batu turengeria ukinya na America eri na tukiambua tutikuri batu tura approach man to na ki America me we are going to benchmark in America recently I was in America na wita itwita ikendota ku benchmark na atabakura kurireba so ikiakwitha bakurira na jire kura tribes na atu tukura na jire kura tribes tona mutongorio mwe tukamya mutongorio na kubwa miru. Okay, that's what I thank you. Kire SMS mwaru wa Morris Kirimi ari aukerwa ninkugwa tambaru ugambibwa honorable Gatobura tutindete nawe Maua Catholic Church and I will support him since he is the most focused among all Meru gubernatorial candidate but nikana wena 3.4%. Ni wetagita itagia. Kwa swali ni Gatobuni nimesikia amelipwa aombe kura Igembe na Bori pekee. Abia DMK aache siasa kuharibu Meru na amekuwa akichochea wa Meru. DMK aache vita sababu kuna time alikuwa wachapane kwa studio fulani. Kwa studio Bondakuro? Leo test kwenda kwa. Na nde hivi propaganda. Ono mbuga no kwa mtu wa mbetikira Martin ndendo chokia kiure kiu kia mtu akuande ike na chakura. Kachoge kau. Mburi na Maua. Mburi. Mbuge na nduga bubu mbere Murungu utimu mtu ndite nchakura cha Meru. Buru kabisa na rari nda yake Wero TV ndaugira atire antu omburia muno wacho agitekia buri uchinda rukiri. Ndoke yakuthano chinda na over na percentage ine noro chindite ayo antu batikwije no tebirite nguge na ndudurwa na antu timono na imbere tantu babure nimbatitanite muno ndabera manto bajama ngi bakona mbadhiria antu mubadhira da MP bakona masibitari bakwenda roje bakona mabarabara manjara jonde tutukadia kaina CDF kana MP no mjimanja county government kiyo ito mikemengo chwagitikia kia governor kieto mikenge uri ndio ngeta Meru muno nyari ndenda MP wa bore ndio ngeta Meru muno maskuna makanisa makiwe na ndenda MP wa Meru wa bore kiskura magana jana na cha primary chindene ya Meru cha primary mbite nguru kiskura magana jana bembe tabia ni bakithomo na nguru kiskura tu na 340 cha secondary mbite nguru kiskura magana zairi na ndigweta ndonora kunyamara kwa Meru kure yogu kunene ndona Meru onda tukunyamara oteno uga Meru ni bui iro ndonere ndenda muno na nyabongo ibambira kibya bimbita ibambira twenda kuona maweka je guthia na uburije karika naja ndagwa na ndinga twagitikiura lakini mpinyire mbuge utemu ntu inyomwe utemu siasa ondite no utemu siasa okande ancho agitikia Meru no tokande ancho kanyuma ndi bambere nchete muno ndicho kanyuma na batinda kutakanya na akie gucho agitikia ngabana ojora muntu ngyo au gicwa gitete agikia specific person aina haki but gitete gigatega tekera ito na munya so bwana Kadri Maringera twete Antoangi bwana Munya anaonekana ena 41% actually ena 41.4% ni yokire kulingana na mpumisi ya Infotrack na kiama kiawe kia PNU kitikinyitia actually kina 8% yeah 8.4%. So how come antu baba bakaringira Munya kura ni bari ko baba muringira kyo gwetho ate antu ba PNU kana antu kabate utarakiama au ale me daiji igitare opinion pole diderwe no gokwera muno antu bara campaign terambire ko antu bara ya according to antu bara balitene kana influencer ere so far herondo governor aina influence yeye alafu nande ugateka kuma PNU kule to Meru utike ntu kyazizo kwa market PNU in Meru akero teo na nona bateka ero mbekireta jani biri ni beta bakenda ibeka lakini there is that marketing kwende kiama in the society igiu kidra kiro ke danto bambiria ko believe ke kana witikia serere kiama kike jitene lakini ke PNU ni ofisi yake ndio ikirugurwa after ofisi kurugurwa kiama kiongoa getare twantu
leno to ote inya ikinyamura kimwa kiki bere mugutano ale nombo na imwa kire so marketing kana kwendia kiama kana kwendia mwanasiasa those are two different things onto ande Jubilee ne kwendo mwangai president anybody no ugeta ke newspaper Jubilee is all over ugeta ke radio Jubilee is all over so no mwanga Jubilee the road ahead and then munya is enjoying incumbency kana ira tuga no legitine so na kwethirwa aina uchamba bora hapo kwethirwa no watu merenyere susizire na chio kuchindia as an individual. Okay, unikenda kwaria kidogo na ndenda kwaria out of experience kanini ka kisiasa tika nini munono ntuimbirite ndei kansela na imbuku megite siasa itari kula kidogo experience ira ndenio ya party na candidate actually Meru mwanya muno ugiago ya county assembly ya Meru tuli MZ 69 to 45 elected na party 13 so batailela issue party bailela muntu asane divinjo kambe yana example naoni TNA ni ali party popular kabisa ndene Meru na winde kuona ndio sense kwena danger ya mbiwa ke TNA winda ndebele TNA ndekwa bela TNA winda kumakia make wetwa GNU uti muntu ichi GNU nyambira muntu ambure GNU imbi uti wai GNU imbi lakini antu bacho anturibi mpambire nya in fact antu bamu muchamano nyongera budete yoko ambire kinyoka yake wetwa mbiti we yo akikira kya ukinyedia assembly so what people are seeing na ndenda bishe unya atongole bangi bona Jubilee withra a patire riuru what people are seeing Jubilee but kuona Jubilee kinaitu kana bana Jubilee as president so actually those are results near the president because now PNU is ni patiriara lakini still to support president Uhuru so we are partly PNU partly Jubilee although we are PNU as party lakini kilo support the president so research yu kinya ya party with PNU ina yu na Jubilee na yu urinya wingongana ni omukono no what people are seeing Rieton Jubilee they are seeing Rieton Jubilee as president okay akwile example kuyo Rieton Jubilee kuyo kurare Rieto kikali kwa yana kikali ya kwa tu Jubilee is losing popularity on watu waona ya kikali mwangada bambiri kurare Rieto kikali Jubilee ambia kuonekana Jubilee yongwa so kuri na 49 and decided ba iba Jubilee ba PNU undecided na were member no more imbikirita ngwe imbikirita mbulo PNU awura tuteka ngo no tunaonelea ndikiani no tunaonelea ndiki PNU kudoma te kama gadi kwa PNU it's color branding hiyo ni kuna ndo ba decided na kama 49% which is a very big percentage very big no ndo kitu mikira kireo kimwe Jubilee jawotegera candidate ban Jubilee ja mheshimiwa kira itu muronge percentage were ntino ntodai nya candidate ban Jubilee ba embezi nya ba campaign for the last 2 months kuthura nominations yani wetho ketha nominate da inde tho nyande free nya umuteithie campaign lakini da imete nyangira ndi nayo swakura chia kwa 3% but daira kama kia Jubilee tukona candidates kinyambi ya mavingi tukomba kwendinya top of the ticket na tukibona area tumia kyo thura mundura tu ino kia mene for example kwa hiyo mbo kuna ntu by 49% ntu bataki nyori tumiria kiama na batije nya imbibi ya mabibi ronga merete kule antu bala bathura kiama no ntibo menya kiama kina promises ma ya tuthiria kia thurwa thai antu bomba wale na PNU akiba menya PNU munyo kwenda uthurwa yo kana Jubilee kiraito na urba uthurwa yo bati kuelewa imbibi ya mabibi ronga merete kana bi ya tuthiria ata kana in the case of governor munyimbi atubithiretie sofa I think last time nya twari tugire tuje to debate na mheshimiwa tirikia ngugire riti governor ntaja tuga governor na kuthurwa kaire 2017 tutatu walia manto akithwangia 2017 tuti miaka ne rari mbire endelea Meru itarungami ndenda support thwaniro kuga Ameru batega biama na kinya wategera kithwano gya 2013 kwa mfano Tigania East bathurire MP wa ODM lakini 90% ya kura chao banengera president yo TNA mheshimiwa Uhuru same thing with the Gembe Central ODM na nyao ni bore na nyao tari nya pati you independent kiama actually imbira thurwa bori bwega na Meru yothe nontibo bambere ki history ya Kenya kuwira mtu atena kiama tawe oni kwa na ndomba kuga bo gutumite Meru baye heshima sana kwa mukuru muchoro kweta Solomon Gitobu wakuma bore athomera Ujerumani na mbira kitha kuri antu baye heshima ndene nthiguru yonde
kinyo geta kiri akaivutia Uingereza arabandika mantu jara ba colonizer ndiguru yonde ote kure ibaete muno Amiru muno nje bakubwa gwika miuma na gwika siri na guchibanganya kindo agwita kurwa na colony kwa Amiru bayeshima muno ndiguru yonde nyanya ne Uingereza na nyagi siasa cha Kenya Amiru bayeshima rinene sana nuntubera wa Mumiru atithinga tawivu Mumiru tikia no jina kia magi kinene hata lakini atega ngugiri kumuriterete kwa undenda kuga Amiru uwa ugaima atitega bia matabore ndazurende independent ntina kiama bathura MCA wa Ruirirwa Rera ena na Kenya bathura MCA okirwa nari ena UDF bathura MCA wa Kibiritia ena Bas bathura MCA wa Timau ena UDM bathura MCA Kisima ena Bas na bathura president 90% bathura president yo TNA Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na actually candidate yo TNA bathura Kenyatta na 90% candidate yo TNA atakinyitinya ni swekuria ndare actually so kiama utebe ko manje ndenda gwikira Miruinya ou batitura utega biama Kenyatta ibagatega kiama ibatega antu binafsi ngugiri kubaritete lakini ndenjerere au nemwe biama imwana siasa ukuthondeka ero ndo Jubilee yako ni no thondekete te Kenya ni mwana siasa bakarire ndipo kwa Jubilee PNU munya na bange ikaitore rengine na ndeba akire takairi so mwana siasa no leta kiama na no uraga na jewe injire gutumira ki kuona gitikira Kenyatta ayo DMK yakete Jubilee achindo rojo kana nomination ya chindo tema ajabu igwali independent kana ngudere ya PNU wewe iwa kuzile na inyo because ale TMK mfano kwa yana hata kadiri yote mwana siasa wewe no mwanga wewe ale is possible yote mwana siasa wewe agwete kiama ndo bakadora na kende te mono kana inya membership yongo baraba ingi bachwaka membership at the time of voting lakini on the principle bachwaka voting nini akitara ku vote membership bekuja taka Jubilee buradiri electronic babu buradiri electronic voting system neki non bakadora babu politicians ipo kuona kwenda threat pedra very transparent non do ombo chindo no kwa transparency ipo kwa transparency no mwangabe na baada no mwangabe na positive in case wona kango kachindo menyora kaia andai ko kitu mbogo ambele kuga to vote nomination na ibandi ngakwire to mikira ya to mira kandi iritwa ria tweta misema ni aspirant ya twatetere tuga twatumira kandi turi tuntu bwe tumikimwe antu bara itonga bareta bakaigora tweta kugura ikathira oni no mbithante no wezo bogura kandi 50000 ende kwe muntu ina incumbent no ndo no Jubilee mchujo ne Friday aina capacity ya gutagura 20000 kanzi na bara gura antu abaikiri antu bageka nyomba nandi mubango jona antu bara banga antu kwire mchujo kwa umagara kwa nengera muntu amwirete akiri muna yaririe kwa activity kale mat etekero linga kura bara banga ku distribute ntu kwire batenda antu bakara kuno ntu omwa ongino eja muri we na kakandi no kwere fulani ndi wamwira udingire kwa ndeka kwa kwera Jubilee bagete resources kana mbecha kungana cha kudhiolukia kandi baibo no Jubilee ugete to agure to aspirant ndenda kudhiya pesa yoko askiama nikete na nantu nantu nyaba andiki obisi nei nikipo ngo bata dirunka ya kandi ji bachiana beja beka meda ule town bera umuntu neje na 20 bob akagure kandi antu batetakanya nujya antu bakenya teja mtu thomete ja oni bije value over politics neta hii mtu kuja nomination ni to makadra ali remember tikire kwire na tukarire jaga to vivia question and answer yeto tu bairea ndendo kwira atiri wana kathurima tu antu bathomete undi na principle cia kwimbitekenia na political parties na kwina percentage ingi ketinenelete bara antu bara wengi meru atitikenia political parties ni individual center kwina bara batwi ja woni ja DMK imbitekenia na political parties niyo kwire nyara ikiriundia kwa kupate opinion after nomination is zero na jawu mbiranga bitekia menega PNU Tugeregira kuona buwa after tariki kujua ala kwe point ingi aletere cross bwana Kathorima aleta cross yakuga te political parties icho chiongwa chirijaga na ya chiuraga
A politician. It is true. Our creation ya politicians actually. No political parties ikumini gikuo kana go survive kwa mwanasiasa. Kenya Central Kenya my Kenya friend. ko. Ule Kenya kuthona kiama kia Jubilee Murang'a ina very big chances cio thurwa. Temeru. Murang'a Kiambu anto bathura blindly political party. Na ndo wenkaleni na wetenya most 90% ya bunge bara bathurwa in Luo Nyanza. But Meru mwanya muno tuthura individuals. Lakini kule percentage atu ithura na kiama. For example kiama gikomba kwendwa bwega no ule okendia ketho na ufuasi bu nene. Anto bare kiki amene kiu ibona kura kata of kiama kimbita Karantino bana gavana Nyerere yes kachagwa le nwanjie new one moment independent wenda mbuga point mwake antu yomburia niki muno munde ga kiama oni antona mana ja kiama gisiasa chia Kenya na muno Meru kuri ntu mwana nchi batije ndibuthura mwana nchi na kiama pia mabi masarakasi chonda bona bedithia chitumaira mbete cha tongeria benu antu abo barabu twinde twebunge barabu nde bebi amene kwi muchara jo ngitwa kintu kwiki nene muno kena juto tetheria kiama kiraba tonyire nakyo riria kiama getana muchemanio ukari agwita kinya kwengwa bunge kawengwa na ndi undi utara masabu jau muchara jo kwintumara itunige kinene muno gutetheria na antwarti uchio na ndio ndachura yatiri imbi ndatonyera kiamene na ntu abori bompenda kirimba itirite ngwiri ntu ndari mwarimu wocheja na for 7 years miaka mugwanji mbaritanirite ana na bono rangithetie imbi ilazima mbite kiamene keja kuelezera ntu abori ambadithiritie ndono timana ndagwambe chumbite kugitwa ndi mujumbe kinachitoteithia kiama no tiro kiama yakira mtu ruji ini mujumbe ngeta uchura ruji utiro kiama keja kuthire barabara ini mujumbe ngeta nguchwire barabara utiro ini gavana ngeta nguthire mancho iyo ndo utimana kiama nango na mero bamenya byama bibu tu sitaba kuthurana byama mbere muchara jwa kinuki kinene gita kiri ku finance kiama kiu number 2 musiaso ou ati koroko na mana nkurukie kiama yagetwa yakethe muchemano ne torene ku agetwa imunene okiama au marwiro lakini atitwa kimunene weke munene owe utimuita ntorene atia munene oweza ikionkuria Meru tegenia nto nyabo kwamba kuthuri independent bonde bathureni nyaro adwale na ugire ndwale no raugwa tuzo nya Jubilee twimbe na nya president na raugire lazima bode weke Jubilee no to one moment I genuine he's genuine according to point no to bakwendera we one atakwenda kwita kuruira kiama eno ndo kwenda ndoa ya kiama eno bora ndiye mkia ngeti muona nyao kwenda ndoa nomination after nomination stake oni share chia kwa oni ngana ndo kataka TNA ni la kuire tu TNA yari matter of life and death 2013 kile ndo mambo na ayo tu mtu kulikana ya TNA kana yura na bona kadhori mangi supporta ndenda nuntu kuna ntu na TNA kama ya president ndenda nuntoni ki manifesto yako imbandikite point 10 imbugitera myambe kirete buri ndenda na daromere president street ndenda buri abo bathuri na TNA bo bakirete kozo cyara mingana alafu ya January 200 kilometers na tiagairwe inganene pa constituency ko bote advantage eneo ato waenera let me come to the point of parties timanto na maendeleo kiama kia advantages chakyo number 1 kiama kira kidha kina more seats ira kewinite kyo kyomba ku nominate more people into the assembly. Mheshimiwa Kinoti Kenda na ale akiama alingizwa yote ama ni budget na make so many decisions to menyo the constituency wemo. Number 2 kiama number 3 every point that yangu na kuge kiama. Kiama it can determine a lot of things in the country. For example, no ka speaker wa county imbi riri kuiga akuruke chimbo tedia mwananchi kulingana no tegerenya national assembly functiona. The fact that President Uhuru Kenyatta ndayana numbers kiri coalition ya Jubilee ena numbers niomba okurukia miswanda iri akwenda mando jali feranda mona alimo ri abogeri okuruki jale mali muno to bastirenge kiama ko kiama ki advantages nundu ikyo tumaira ukaus na ukumove agenda so ko kweka Amiru kama tisi maana kiama mbuga ni Amiru tisi maana kiama mende kiama ki maana watu dura individuals pasen lakini individual atumba ko doina power mono for example personality ono thone umutethia te ko independent candidate okay branko da guatri Amiru bra DMK yakwa Amiru ibaichi muno na bira Amiru baichi ilindas bakenya bongwa bedri kiama kititumi na bira bedri abuka magititumi okiagwilela Kenya
idri tena kumaria section 2 ya rutro via makeuka kwa kikanda poro ya grade 2 DMK ya support arwamira wanteta kiama kimwe kungwe case to prepare party to ndap party prepare party ndap party so party gandirieni party ti corona ishima non tuti ya ura America ina party ile na iria ituire ikario jo otemea ukumeria kapate kangika kelu so Kenya nione akoya kuthithia party no kela so antu bakoria party ndi tomaketi tieni mbere tieni ta tupanara tukuya na kitu kuito Jubilee tupanara meakinya pia ni ukaturetere kumichala na ikumichwa ita ya to amiruta ite kura so individual center kaimas kwa linda ali mwanda parties no ndo uwa gokera na ruwa kagwa ndio gatutumire chap twinde ngutanjubiria atuta no ndo uwa tulingatete club actually club enda kwenda at least kwenda points yes twenda parties moja sia institutions kabuzi wategeri no bakuwa kire SMS 40321 namba yetu SMS aradire batu no turekeza no kuwata paru mpumi sia info turagira cia umire ikiona na cia ura amero baringi ginga kura na kaitene kabaru ate munya no gengi kwithira atongerete na 41% na we kire itumurungia muthiatete na 29% kire itikia senator bwana Mithika Lentureno waringi kwithirwa atongoretie na 35% na kwina 49% but they decided kethe senator roko bakaringira kura na kwina 19% but they decided kana batete yamba kithirwa ingavana roko weba karingira kura now kire SMS omwaru ate Imenti plus Tigania plus Igembe equals Meru County akawa ite beyond kinyebi kauma Imenti kanabi kauma Tigania kanegembe excellent kile to kwenda ni Meru County jokire Meru tobati gochiori atri no kareta maendeleo naria akedroa aumete okay ajoke dimo izire Wero TV hello habari ku hello habari ku Ndio habari. Karibu sana iko sana. Ni Magenda Central. Sorry? Hello, ni moda kwa Magenda Central. Okay, karibu sana. Ande uli mtu wako da ule kuja madini. Kiowa. Aha. Kiowa wao watambiki kwa kuna studio area au kiatu studio bali moja jijini baada ya puro. Na kiowa no vitina na tu wao zote kwa kia mato dura mtu. Odinga na ngwele kiari kete tu ya kwa kuingia tuma metambo ndo ndo ni yongo ya gari tana na kwa yana ile wako rompa ite tena agora dairi gari Ewe tekia ngorombe tegembe centro na umite de na kia unkoso kadire na dimu kidogo kwa kulia ukali active kajuki dimu ingi Wero TV leo Wero TV leo hello habari yako ya atore TV ya kumbere karibu sana habari ku basi watu kwa sababu wetu kamera na maoni ya riti yariko hello okay uwa weta wengine watu wa PNUC wa Jubilee ni wanasa wanajifanya muredhi kuuma maua wengine wakaua we must make Meru great economically to the politics comes to me politics comes second the only person to do that is honorable Kinoti Gatobu ni mrimi Wero TV hello habari ku karibu sana toa nao mboga Karambu kuna Ntungori karibu sana Karambu beta wa Karambu kuna Ntungori karibu sana na omenye kakatawa kura akuba rojo Ntungori gotero rojo Ntungori kinya ni antoka Ntungori bona tena pero na mpare ere na Ntungori ona atabu apeonora kinya kuonora na ni kwa diorongo ngakura tokwe maendeleo yake kani urongo okay na kile pumichia Infotrack
Okay, akumaruka. Ankwenda kureact ke ole ompandrese. Ole ombera ndiye mgai twenda akoro mbiro icio na Gigi thuranira ke studio cia Baita TV. But in debate to arenyo alingira Gigi, we hugged even as we left. Carry a hot debate about the senatorial nyamwerondo to have a hot debate na neto menya reaction yewe oni ntimboro wa Gigi. Gigi is like my big brother. Okay. Na that was the reaction. Understood. Ibwaga sana. Au garetwa Karwitha? Arua aretwa Karwitha kuma Ntumburi. Karambu kuma Ntumburi. Akuga bwega auga rojo rutakinya Ntumburi. Ntumburi tubatete na CDF rojo rwitawa Ntumburi Mutethia. Ntumburi Mutethia rojo rwarane Burundi na Ntumburi na rumite nara mito ndio excellent na inchinya uturu rakunywa Ntumburi kuma 1972 tokona jura rukunyia mono ruri amembo ngirizire kana nkuruki toka tukathia rujuru upya kwa mbira 2015 toka tukwenda kwa kale nyinge inchinya kenda yota ku double jura rwa Ntumburi tomi tax lewa tomi fund 2015 tomi fund 2016 mwankaro wa kinyantu gwitwa matunda tairo tigeria o kilomita 1 kilomita 14 ya turafanda tirio kilomita 1 rukinya main tank owa ugaku gabwa Karambu kikyo gituma mpenda kwa governor nonto tha izi kilomita 1 tigere tuthite kilomita 13 lakini kilomita 1 tigere na kilomita 13 utishiringi nyema mu member ita ICDF rugamirite tainde MP tutumo tumira CDF kutethia ruji kuma 2016 twandikire barugendi to mono kuma treasury isaini kama secretary wengwa endero teach na ingi kuma devolution ministry to CDF kikena national government mantujara John de jegie county government mantujege sibitari mantujege ndoji mantujege barabara cha county na 95% barabara cha buri cha county da hizi barabara cha ile national government nene buri ni nyaki manjuju tutajatonga kairi 2013 mwaka 2016 toromba ko jatonga kidogo na CDF okay. So Karambu gitumi rojo Ntumburi Mutethia tikinyete mintangire ya kamarete mintangire ra kabaringa kamarete ikyo tumampenda kwanga bana bodrikira ngo yuntigerie o 10% ndibitita 90%. Okay, thank you. Now kile mpumi we isi ya Infotrack orengi iliona ni ati Kajuju niwe ochindana margin kidogo sana achindete Kawira Mwangaza na 0.1%. Na kile mpumire ingisi ya bwethetwe mbere yeji shona na ati Kawira Mwangaza kethro ari urura Kajuju na bonene sana. How come nina change ya uma all of a sudden? Ntekwanda kwa address issue woni monono ntonto babo bari bekyamene geto nteka kaleje kankuro mwe kangoteithia kwa ine nkenda kuwa uma bonde ibetu no alinganira percentage cia ore wasinda no wasinda August. Okay. Kwa Jubilee at least tunaiteke mato issue ikethwa gigeto between the two of them. Okay, actually mutongoria ka wa uma yakari ukweli nyagithii betu bonde no batiubere nyamo no gwake ndende mino mwira wewe ndemi. Kawira rari uru muno ari atembere yantu lakini Kawira rari uru muno kintu kira kitumite uni ende tuende for example windari support Kawira onara kithirari ndamu support seriously lakini issue ya Kawira kuandika nyomba PNU akamu PNU akandikilea na akarwa mamichamanio ne bauka kurwa na mithika baka akarumanga Kiraitu TV ne wena kila mahali noru basanden akia kalula rangira ekira rangi cha Jubilee ire yonga yatumira ntu bamondropu seriously bona kui mantu yani kwena tamacha wengwa imodrivete so eyo yonke tuma aluso ndo yade namuta kwa hai ndaro Kawira ndebele Kawira so that's how ibonto andrope do actually on bakondrop mwanga 10% kwa jari campaign igaturabweka na ndio kero to yantu batera individual siri nigeto mi change of parties you affect Kawira ya to yantu batinga ta parties. Okay. Arua Kawira omba kwenda mwaka 10%. Yeah, it's very easily. It's very easy actually. Me Kawira ka ukaraja ka ate decided in group ile kwa kwenda weta ne. Na ndai my club una tugire. Siasa hii club. Jubilee na isa club. Ukadoga ni mwana hicho kudoga ni romo. Iko chibange tora baka. So na ndai Kawira o arachitira ki club ya PNU munya. Achike club ya baba Kiraitu. Me ande mpore ku mheshimiwa akiambiria
Otuka tara kwa mbiri. Na ne mpolo wa kao ndo kwendro club ke kinyo tepa. Na iba kona na iba kona na rada strong candidate. Na Kawira is a strong candidate. Yeah. Amba kolega yangu eta down by the way ndo imtu ije kuchigarurani. Imtu ije kuchigarurani. Mbona kama ndo kataka 2013 bwasi no nano. Na I don't know sha ndikite kulikana ali namba Ari number 3. Number 3. Eso te kwana nande kewe. It is better ngerunga makairi. Ngokeda ari number 3 that was not so bad. Na nande kwa kwanja la yote tene angia itara masabu yo na Argentina manto ambiro ro kutezia nkia nambi. Na nara jite boy kamono. Lakini nande ko kinyamanto clubbing yeje parties. Nande ndo wako I miscalculated actually. She miscalculated. So mheshimiwa Ruwate biama mero mostly anto bate consider biama kana batiringaira biama kura na waya an example na waya an example ekuwa wenkwa ati warobere independent. So Kawira Mwangaza ayekuthama PNU eta Jubilee ndio popularity wera mbere kwinama. Then why nina akiama kikumira ringi actually mbere Gatobu alia ndemi samasa amwe kanini. Okay. Wero TV hello. Hello Daniel. Mzuri sana habari kuu. Mzuri sana, mimi naitwa Kawira. Karibu sana Kawira. Mimi Hello. Okay. Ndirwa tere ndirwa actually kondrop ko munoti Jubilee PNU ne munya kireitu eno ntore arare PNU ari supporter wao wa munya so she shifted from supporting munya to support you ku support kireitu ende kwena maku kwa mende kai na meta nake 29% out of 41%. Now she was sharing the 41% dire munya ko luka ko munya na shago no bo baile kwa support kireitu na bai sasa kai na mimi point yake no comment. Kai na like you to comment. Kajuju na dago ikirwa comfort zone kikali. Ero ndo imetheka odhiurunga e campaigna na naite kireitwa leo na ndeka juju na dago to the comfort zone. Okay. Na nde Kawira kuretwa ki club kiu. Kajuju ambilia kwaria na kudhiurunga. Actually she has been very aggressive. Na radhiurunga mono na kina mwankai kinyanto barabata muona bambirio muona. Which means akwambira kuchoke ndo we aigitine. So no watu mirenya resources. Girena chio na Pawera I know as a member of parliament kuchima keti. That's what she's doing. Actually kuna very high probability Wero TV hello. Hello habari yako? Wero TV. Hello habari yako? Karibu sana. Karibu sana. Nzuri sana. Karibu turari nao. Wero TV. Okay. Kile SMS omwaru wa Kinoti Gatobu so humble. Thank you. Ogendo akawa Kawira Mwangaza nilikuwa nampea kura kama msaidizi but kwa sasa amekuwa mwanasiasa ndio maana kura yangu sitampa. Ogendo akawa Wero TV Gatobu tosha sisi atuchagui chama. Tunachagua mtu wa maendeleo ni Judy Kimathi kuma makutano Meru. Ogendo akawa Kawira hawezi kuaminika tena. Ogendo akawa ask honorable Gatobu for me where will he get funds to finance a school feeding program for primary school and secondary schools. Thank you very much. Wachoke baadaye kidogo. Wachoke baadaye. Okay, sawa. Wero TV hello. Wero TV hello. 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 Hello habari kuu. Hello. Hello habari kuu. Hello mbui mono. Turari nao. Ndeta wa Kendi kumatimao. Karibu sana Kendi. Mbui Gatobu temo iteta timao buru. Barabara ito kiburu moga kiambogo simango geo iko kwa tanto baraba kunyoncho vimba hakuna kitu wamefanya. Okay, thank you. Nari? Kile mpumi kuona ni ati munya nuo tongereti na Gatobu kuwe na 3.4. Ori wate. Isi amaka na icha kurero. Ndikuri atire. Kile results ya opinion polls. Ili kuona ni ati munya nuo tongereti na 41% na kireitwe na 29%. Ori wate urore mpumi. Mimi ningesaidia Gatobu nimwambie.
aendelee tu kuswakipetia MP sababu ya gavana hawezi pata hata ruhusa zote. Afadhali aendelee tu kutafuta ya MP bora anaweza pita. Okay. Asante. Okay, thank you Bwana Martin. Kurio tutumireri thongi monora tukwaria mantu ja Infotrack oga scientific. Oga kithimi kiki Infotrack scientific. Na ndende nyarira tukwariria mantu jangu rambitite buri antu betha scientific. Ndane mumenya to gukwaria kwaria thina ya nchobi mono kiambogo agwa nguye wikuru ja nchobi aki kiambogo mbui mwene mba na ndetha iro ringire muntu biashara ne wakiuraga na baitha atigwa bwega ndenda babo nuntu media very focused Wero TV mpendete sana na nari ya fact ogeta Timau gwintureta Timau Riverside Timau Riverside ineo nyume Timau Town twekirite njangirigire Timau theri twatatene na CDF buri na Kenya Power na World Bank ogeta kiambogo na gwako gwete indurite na nchobi twakite sibitari nene sana na CDF na sibitari ni mwagintu kimwe kira tumite ntwagite kya governor nuntu nyo sibitari nene buruto anaka na CDF nene buri na thayithirite myaki ya thatu itinda daktari ne tindawa tukire ncha county government batwa daktari batwa ndawa bakirega so ndenda mantu jamwe kenda za scientific nuntu ki manifesto ekwa imkunenkere Bwana Martin impandikite ndawimba kite sibitari nyanya inchandikite chonde marietwa ndawimvite barabara 20 chamaram chonde nchilistete kwa bo muno nuntu Meru ndi ngwetike thai kote Meru bonde bena manifesto chiakwa ndenda beta gutega bwebo sasa utukaririria tukingina just a minute kwekiuria kombori tachietu ikuthira please tachietu ikuthira so mheshimiwa tachietu ikuthira on that so ngakwa kanya kangi wije maybe waririe witi na mbere bwaku now ndeta kuri kiuria kia muthia nuntu botha MCAs wena kwendete kia MCA uyo ni MCA wake thi so MCAs nata kuka influence kura chia ugavana kana cia senator kana ntobaraba tarwa kiri MCA nata baka influence kana siasa cia MCA ili influence ata utaro kwa gavana na kwa senator na tukiwa eme ambo yetu embithia actually jambo mwisho abrangu kwa kura chia MCA ni influence tekinya MCA tekinya gavana kinya gitike KMP mya MCA ai mashinani tu NDMK ai antobara kireito atumbo kinyila DMK abakinyila uni antora munya tumbo kinyila inkuba kinyila tu ndikite ana akithinko karathe nantu ngabona ile bambura amoni gavana na tokona ngabala ini ngabira ndenda munya nontu bwa ABCD so kura chia ibondo na MCA na focus wane antubo na focus wa ibondo baba kuromba kura nontu wali interact na ni woni ndi tuende muntu agigwa akithi inkurwa itukwe muntu ore kwena thineria muntu ayitu kwena thineria mwana kingo skuru kwena thineria baraba tukombo kinyile MP batomo kinyile ngabana muntu raba ginyando ira toro abatu ndamba ko nyecho uru nontu uru atinturene ende buku kali actually no mangabura JMC influence kirandi ngene karenji muno nya turingiumba kwa vawe kweberenya nomination itu na cheto gwekendo aitu na chono nomination to atiki August iro tombo teginya president muno mumariria kura na ankwenda gutake opportunity ngimeki final comment kwere mheshimiwa Tirikia bageria kulitanto babo ba PNU ba ukire nasa nonto atwirire PNU ipatire Jubilee ende muntu mo mukali amura PNU ipatire nasa ko itokwenda kumenya muno PNU ipatire mbi nae nkiuga bazi tukomba ku influence siasa tia governor na siasa cia president na nya cia MP no tukomba kinyirantu na kia mayethe ya PNU ya Jubilee ki campaign distractor cia kio around candidate okio MCA nonto no rinde buru ati siasa bambreti formula wangu anasa injire kuthuke tupi nebuku kara siasa iwekara actually siasa iwekara na tionde iwekara amba kura hono anasa hono ndiemo na kali na ichunge actually is playing the right game nondo great na goji na go NDMK muno no mwakao kura hote so mheshimiwa ndikuria atiri kukia kwithirwa MCAs bakia kwithirwa baiba bya mabibi ngina wote thirwa wina MCA kanu tuwe for example kinya kithirwa ni kiraitwo chinda na tena MCA bakwana bubwe maanisha hata kile county Meru uninte kona ta kwa MCA ndema kurutania na ngoge ntumbukinya ki manifesto ekwa utongeri wako bukethabu mulikite mwananchi ngoge buru rambita bita location chonde omwaka location chonde 20 ndene buri twina tongeria ba chief na MC na bangi
ananchi bongo baka wangwira bakwenda kuritira tuithia strategic plan mwaka juu tuwa mwananchi unu waugire na turi atongeri nya mutongeri otumpenda akagwangetikane na ure mpia kwenda nunti mwananchi waugire so uniyanka dhurwa ndi independent MC baraponde tukadhurwa mbwitike manifesto kwangeta ke ward 45 twina MCA wa wandiu na tongira bonde ba ward ananchi bongo bauge kioneki kiao kerba kwenda kuma county government kuma ke ward niwe ka focus budget yetu na kumkire MC ba badingire budget yekwa ndi governor kura kabera ikembikirita ki budget iwananchi baugire po mwisho bana Martin kwekiuria muthikirio mori nanga itambecha tia kurerana na ngukena muno ibiuria pia muthikiria kuria gintu giukiria mwananchi tume siasa nia chia tongeria batu ya siasa kiri mwananchi wengwa ewi ni mwe point mwendito muno ki manifesto yakwa imbugite urantura kuyungira anabamiru nkiba kurara makuja revision nonza imbitite nkurukie nusu school chonde cha secondary na primary ndende interite sabriu profession yakwa kirando mereto university onini economics bachelor of commerce and economics na imbiji mantoronga miri bwa utonga bwandi na inkarite ndina karamu na karatasi dina data yonde aritobaraba twena bonde ne miru yetu kuma ki Ministry of Education na data resa brundo na shilingi bilioni mwaka yo mweri o mwaka ile tutumilete irabe kurebi tete buru ile 1.2 billion na shilingi bilioni mwaka itukungana kurana ba miru kuma nasari mwaka university bakore ile already na kenda ananchi bere wanu ntunda weta bilioni bana notambe chimbe nyingi mwaka muthiru thirikari county ya Meru ya national government 7 billion budget yetu rathomere mweri muthiru ke bunge thirikari county ya Meru na nenkero 12 billion ke 12 billion yu undenda kuromba ke bilioni mwake turana betu irio na interete ndone kombikana kwe uti mwana muchari akamujaririo ka school cha kurana cha kwana primary secondary nursery polytechnic college na university ya Chonde na Meru county. Thank you bwana Kathuri Maringera mambo gwe muthia yege opinion polls chain for track mbere comment yote amure mheshimiwa kwini katiri takudiri actually tudina kanya kachokia kiure kiu urura bora msio kampeni ari karabo sponsor na sawa kito kadorima onimbuga point mwake ke msemo Meru mbuga mwambora wiya waku atekwera wachimaniro buri kwandika wo onikuga onsiro kadhurwa menya kinyari sinita wa governor mwamba mtoro wiri kumulika governor kulingana na watho iseneta na MCA kumbugite ndenda Meru wathure senator abakwenda na MCA abakwenda uraba gwetikia kamulika governor bwega mitengo ibwega ibwega na murunga mutharime sana kire for track kira nkauga mapema muno kuga ndo mantu jageta nonto one campaign iterambiri secondly the ayanto nomination in etori so ndomba kuga inyakeda twako ito tega results yu lakini mbiche ongwe kambire kumera campaign chambiri na anto baleta sera chiao kiri wananchi au nona ande proper image ile ikaumira lakini daizi tutoma kumenya nyomore kedora ke udikana teguri okay as wara ku kedora kari kinya ukagudwa ni uma ni ati ejite awete go especially now imapema mapema mono lakini mwananchi oro kawaida ije kakulega gusumbura kyo ngomo ndo like ile makanya ke raguri ndo jaidi tu counties only yeketa idiro Kenya yonde isi okay biro binge mono na kai nete ko makaneno urete maybe we can't focus ke photos ke tangasire this one ukadoma masturira journalist baandikire ukataka bata analyze result aba araire mtu mu so ina mantu jama inje jara kera mumiro kawaida yije kagusumbura muno kyongo atwetere campaign yambi tuyero nane bakatuba baturimbi bakondo kwenye tudigiria then from there ka kwenda tudigiria gwe mantu ali wa MCA actually assembly kinyoke yago ya gutonya ukiotonya ukedhotina numbers kuo igwetha gwina thina no ntubombere kinya tuende nwetete ntu assembly butikuluka mureta thina mpi so no mwanko make sure whether utonya whether kinyo utina ntu bakwana ugo make sure wina MCs at least bombe ke supportra untu fulani whether no ntu boyeta no tukumtumbike kutakituranga bana kinya mbilo yeka ekelo na uto so go ikamwe bonge bora ngoda kuunga kadurima mukono ati imapema muno mandu ya research so ya campaign ka abriria impo expect kinya photo anwe munyano ekinya 60
Kana maybe kana inyega itia actually thank you kanko diria nibega sana mutegeri wa Wero TV no tubagwithira gwatanirite na atu kiri mubango jwa kithurano 2017 atwitete kurikiria thaa ikire SMS yaku mwarimbira if you proper issues based bills sober MCAs should pass the bill without looking at a party but issues atan Kinoti Gatobu for governor 2017 ibwega Wero TV ni muremio Kenywa wengine wakawa honorable Gatobu know the honorable Gatobu know the functions of the county government wengine wakawa Kinoti ametumwa na Munya wengine kwa DMK ako strongest Abogeta West keep it up kiongozi Ijumaa kushinda ni saa 2 asubuhi ni Kome Munywa wengine wakawa Kinoti Gatobu endelea tuko nyuma yako. Okay, ita nambere kwa rane batu SMS yaku ikethro ita nambere akuona no akiri screen ya ukiri scrolls. Nibega sana mutegeri wa Wero TV no tubakwithro gwatanite na atu na batongore nibega sana tubakwithro gwatanite na tuki mubango ya kugukia. Nibega grand wakidi. Okay. Thank you so much mutegeri wa Wero TV. Katora ne rengi Jumapili wengi kile mubango uketho yo mwangi kuruki yo kithurano 2017. Unbeto Martin wagichongio ndole atutrimane Jumapili kile kithurano 2017 lakini oyo rukiri kwambiria themo tugetho turia una makeno materi kile mubango jwa kugukia. Dara boya na withiro ine itharimo. Thank you. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maikaloto, ngenjega kurukiera kawana munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imokwe mwe omena ndene.